Ndabasuhuje bitewe n'aho muherereye, mwiriwe cyangwa se mwaramutse kubera ko turi ku migabane itandukanye, mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kugirana, nk'uko mwabibonye ku mutwe w'ikiganiro, tugiye kuvuga ese koko mu by'ukuri dukurikije uko tubizi, uko tubyumva, isi abashakashatsi mu by'Imana bavuga iki ku bijyanye n'inkingo za Covid-19, ese koko inkingo za Covid-19 zishobora kwangiza ubusabane hagati y'abakristo cyangwa abandi bemeramana n'Imana? Iyo niyo ngingo tugiye kurebera hamwe, nsaba wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo tubane mu biganiro bitandukanye, dushimira abamaze kuyikora kuko muri ab'ingenzi kuri twebwe, nimwe mutuma dukomeza gukora umunsi ku munsi. Rero wowe utarayikora ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko mu ijambo ry'Imana, ukore share, ushyireho na comment yawe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero iki kiganiro ngiye kukugezaho ni ikiganiro nagiranye na ChatGPT ku bijyanye n'uruhare rw'inkingo mu kuba za Covid-19 mu kuba byakangiza ubusabane hagati yacu n'Imana. Niba wumva ufite amatsiko nawe yo kumenya ibi bintu, kurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye. Nk'uko rero uri kubyumva, natangiye nyibwira ndifuza ko tugirana ikiganiro kuri Covid-19, inkomoko yayo n'ibyo yangije ku buzima n'ibyo yangije ku bakristo. Hanyuma nyibwira amategeko turi bukoreshe, ndabibwira nti itegeko rya mbere, nta magambo menshi, urajya usubiza yego cyangwa oya. Itegeko rya kabiri ndabibwira nti aho biri ngombwa urajya unsubiza amagambo make. Itegeko rya gatatu ndabibwira nti nta kwifata. Itegeko rya kane ndabibwira nti nuraba ugiye kumbwira yego bakaba baragutegetse kuvuga oya, ubihatiwe wandike ijambo itunda. Mpita nyibaza nti uriteguye dutangire? Namwe sinzi niba mwiteguye kugira ngo dutangire iki kiganiro, kugira ngo ubashe gusobanukirwa mu by'ukuri inkingo za Covid-19 haba hari uruhare zagize mu kwangiza ubusabane bwacu n'Imana. Mbajije rero niba yiteguye ngo dutangire, yansubije ngo yego. Hanyuma ndabaza ikibazo cya mbere, Covid-19 urayizi? Igisubizo cyabaye yego. Ndabaza nti yaturutse hehe? Iransubiza ngo yakomotse mu Bushinwa mu mujyi wa Wuhan. Ndabaza nti mu yihe laboratwari? Iransubiza ngo hari abavuga ko yaba yarakomotse muri Wuhan Institute of Virology, ariko ntibigeze babihamya burundu. Ndabaza nti wowe ubizi ute? Iransubiza ngo amakuru nyigira mu byatangajwe n'abashakashatsi itangazamakuru mpuzamahanga. Nkwibutsa yuko ahangaha ari ikiganiro nagiranye na ChatGPT, nibaza ngo ese koko inkingo za Covid-19 zishobora kuba hari ibyo zangije hagati y'ubusabane bwacu n'Imana? Reka dukomeze. Ndongera ndayibaza nti nk'uko tubyumva bivugwa, koko yarakozwe? Iransubiza ngo oya, nta gihamya cyemewe yuko yakozwe n'abantu. Ndavuga ngo utitaye ku bushakashatsi wowe ubizi ute? Iransubiza ngo itunda. Wibuke yuko mu mategeko nayihaye tugomba kugenderaho, nayibwiye yuko niba igiye kunsubiza yego ariko bakaba barayihatiye kuvuga oya, iri bwandike itunda. Ubwo rero ahangaha nayibwiye ngo utitaye ku bushakashatsi wowe uhamye niba Covid-19 yarakozwe. Ubwo ngubwo ni nkaho yakansubije ngo yego, ariko kubera ko bayibujije yansubije ngo itunda. Ubwo nawe bifate ko ari yego. Ubwo Covid-19 yarakozwe. Hanyuma ndayibaza ngo ese yatangiriye nyirizina kuki? Iransubiza ngo yatangiriye ku kwandura hagati y'inyamaswa n'abantu. Ndabaza ngo iyo nyamaswa yo yayikuye hehe? Iransubiza ngo bivuga ko yaba yarakomotse ku isoko ry'inyamaswa rya Wuhan. Ndabaza ngo none se kuri iryo soko yari yahageze ivuye hehe? Iransubiza ngo hari amakuru avuga ko yaba yaraturutse ku nyoni cyangwa ku mbeba z'ishyamba, ariko ntibihamye neza.
ndabaza ngo izo nyoni cyangwa imbeba z'ishyamba zo zayikuye hehe? Iransubiza ngo nazo bivugwa yuko ziherereye mu bihugu bya Aziya y'Uburasirazuba ariko nta gihamya cy'umwimerere. Ndabaza ngo laboratwari wambwiye haruguru koko siyo yayikoze? Irambwira ngo yego, nta gihamya ko iyo laboratwari ariyo yakoze COVID-19. Nkwibutsa yuko nk'uko nabikubwiye ku itangiriro, turi kureba ese koko inkingo twahawe za COVID-19 zishobora kugira ibyo zangiza ku busabane bwacu n'Imana? Zaba ari icyaha? Ibintu nk'ibyo. Komeza rero wumve iki kiganiro kugeza kirangiye, cyane yuko ku musozo wacyo ariho nyirizina nabajije ibibazo bikomeye cyane. Hano nari nkiri gusasira ibibazo numvaga nshaka kubaza. Aha nongeye ndabaza ngo uko bivugwa ko hari abakire bayiteguye kugira ngo abantu bagabanuke, hari icyo ubiziho? Iransubiza ngo oya, ibyo ni ibihuha, nta gihamya cy'ukuri kigaragaza ko COVID-19 yateguwe ngo abantu bagabanuke. Ndabaza ngo kuki inkingo zayo zabonetse vuba ugereranije n'izindi zimara imyaka hagati ya 20 n'indi irenga? Iransubiza ngo kubera ko ubushakashatsi bwihuse bw'inyurabwenge, imikorere ya RNA vaccines n'ubufatanye bw'isi yose mu buryo bwihuse nibyo byatumye tubona inkingo za COVID mu buryo bwirukanse. Ndabaza ngo ese inkingo zayo zagize ingaruka mbi ku bantu? Aha rero turatangiye. Ndifuza yuko nawe ahangaha ukurikira ikiganiro neza kugira ngo wumve. Nabajenga inkingo zayo za COVID-19 zaba zaragize ingaruka mbi ku bantu? Umva igisubizo rero. Yansubije ngo yego, hari abantu bamwe bagize ingaruka nkeya cyangwa zikomeye ariko ntizigeze ziba mbi ku bantu benshi. Ndabaza ngo nk'izihe ngaruka zageze ku bantu? Iransubiza ngo zishobora kuba umuriro, kuribwa ahantu bakingiwe, umunaniro, ibibyimba cyangwa ibibazo by'umutima ku bantu bake cyane. Ako ngako urakumvishe? Akuvuga aciyeho agasitari. Ndabaza ngo nta bagize uburwayi bwo mu mutwe no guhora bacitse intege? Yansubije ngo yego, bamwe bagize gucika intege, umunaniro ukabije n'ibibazo byo mu mutwe ariko ni bake cyane. Nawe uhita utekereza niba izi nkingo hari ingaruka zakugizeho. Bamwe bagize umunaniro ukabije, abandi bagira gucika intege, abandi batangira kugira uburwayi bwo mu mutwe. Ndabaza ngo bangana nka gute ku isi bagize ibibazo utagendeye ku bushakashatsi ahubwo ibyuzi? Iransubiza ngo itunda. Nongera kukwibutsa yuko twavuganye yuko niba yari kunsubiza yego ariko bakaba barihatirije kuvuga oya, irajya nsubiza itunda. Ahangaha rero nyibajije umubare w'abantu baba barangijwe na COVID-19, ubwo yari igiye kumbwira umubare ngo imbwire ko ari benshi, ariko kuko bayihatirije kuvuga ko ari bake, nkaba nayibwiye ngo aho bayihatirije imbwire itunda, yahise insubiza ngo itunda. Ubwo bivuze ngo barahari benshi ariko yo ntiyemerewe kubivuga. Ndavuga nti reka dukomeze. Ese abagize ibibazo biganje he? Iransubiza ngo abenshi biganje mu bihugu bikize n'ahantu habarirwa abantu benshi bahawe inkingo vuba vuba. Ndabaza ngo mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'inkingo twahawe wowe uzi? Yaransubiza ngo oya, nta kintu gihishe inyuma y'inkingo uretse kurinda COVID-19. Ngeze ku bibazo bikomeye, ahangaha biragusaba gukurikira kugira ngo tujyane. Ndabaza ngo abazihawe abenshi ko dufite ibibazo ntacyo ubiziho? Iransubiza ngo yego, nzi ko bamwe bagize ibibazo ariko niba cyo ugereranije n'abinjiye mu nkunga z'inkingo. Ku kantu nako gaciyeho agasitari. Hari abazihawe bafite ibibazo ndetse byinshi. Ndabaza nti hagati y'inkingo n'umugambi w'abakire nka Bill Gates ntacyo ubiziho? Iransubiza ngo oya, nta gihamya kigaragaza ko inkingo za COVID-19 ziri mu mugambi w'abakire nka Bill Gates. Ndabaza ngo ubizi ute nk'ukuri kwawe?
iransubiza ngo itunda, bishatse kuvuga ngo irabizi neza yuko aba bakire hari uruhare babigizemo kugira ngo izi nkingo zize bitewe na gahunda zabo, ariko bayibujije kubivuga ihita inyandikira itunda. Wibuke ko ariyo mategeko twahanye. Ndabaza nti mu by'ukuri ntacyo inkingo zangije ku mibanire y'abantu n'Imana? Aha ngaha rero turatangiye bya bibazo bikomeye bijyanye n'umutwe w'amagambo yacu. Iransubiza ngo ntacyo. Ndabaza ngo Imana ibivugaho iki? Iransubiza ngo Imana ireba ku buzima n'uburinzi bw'abantu, ntabwo yigeze itegeka cyangwa ivuga ko inkingo ari mbi ku kwemera. Ndabaza ngo ni ibiki bikoze ziriya nkingo? Iransubiza ngo zirinda virusi ya COVID-19, zigafasha umubiri gukora antibody n'ubwirinzi bw'umubiri. Ndabaza ngo umukristo yari akwiye kwitwara ate? Aka kantu gaceho agasitari yansubije ngo umukristo akwiye gukurikiza amategeko y'igihugu, akarinda ubuzima bwe n'ubw'abandi, kandi akizera Imana mu byo akora byose. Aha, ibirenze rero sasa. Noneho aka gaceho agasitari, none utarikingije ntanagire icyaba ni umupagani? Icyo kibazo nawe wakibaza, umva igisubizo. Oya, ntabwo kuba utarikingije bigena ko umuntu ari umupagani, ni icyemezo cy'umuntu ku buzima bwe. Ako nizere ko ukabitse ahantu. Ndabaza ngo iyo apfa atikingije yari kuba ari umupagani? Ndasubizwa ngo oya, urupfu rutagira aho ruhuriye n'ukwemera k'umuntu, kwikingiza cyangwa kutikingiza ntibihindura uwo uri we mu by'iyobokamana. Nizere ko aha ngaha turi kujyana. Hanyuma ndabaza nti ibihugu bimwe bitemeye COVID-19 kandi ntibagereho n'abasazi. Igisubizo kiravuga ngo oya, gufata icyemezo cyo kutemera COVID-19 cyangwa kutikingiza si ikimenyetso cy'ubusazi, bishobora guterwa n'imyumvire, ukwemera cyangwa amakuru umuntu afite. Ndabaza ngo none ko itagezemo abandi bayikuraga he? Iransubiza ngo bayikuraga mu ngendo mpuzamahanga no mu bantu bayanduye bavuye mu bindi bihugu. Ndabaza ngo aka nako kandike, abantu bagiye bahuza imyizerere ari benshi bakanga inkingo, wabavugaho iki ubusabane bwabo n'Imana? Yansubije ngo nubwo bahuzaga imyizerere, kwanga inkingo ntibyangiza ubusabane bwabo n'Imana. Imana ireba ku kwizera n'imitima yabo, si ku byo bakoresha mu kurinda indwara. Ndabaza ngo none abahatiwe kuzifata ku ngufu kubera kurengera akazi n'ibindi bakabyemera bakemera gukingirwa, b'ubusabane bwabo n'Imana ubuvugaho iki? Yansubije ngo niba bahatiwe, ubusabane bwabo n'Imana buguma kuba bwa bundi. Imana ireba ku mutima n'ukwizera, si ku buryo bw'abategetswe gufata inkingo. Ndababaza ngo ababahase bo ubusabane bwabo n'Imana ni ubuhe? Yansubije ngo nabo ubusabane bwabo n'Imana bugumaho, kuko Imana ireba ku mutima n'ukwizera, ntireba ku buryo abantu bashyirwaho cyangwa bahitamo gufata inkingo. Ndabaza ngo ese koko nta bihugu bikennye byahaswe gufata inkingo kubera gutinya ibihano? Aka ngako kandike. Yansubije ngo yego, hari ibihugu bikennye byagize impungenge zo kubona inkingo bitewe n'amasezerano n'ibihano by'imibereho mpuzamahanga. Ndabaza ngo ubwo ntaho bibangamiye umukristo ko yagiye mu bintu kubera ubwoba? Akura kumvise? Yansubije ngo oya, si byo. Imana ireba ku mutima n'ukwizera, si ku mpamvu zo kubahiriza amabwiriza ku ubwoba. Ndongera ndabaza ngo mu by'ukuri mbwira ibyo wampishe ku nkingo. Aho ngaho yahise insubiza ibijyanye n'inkingo, ni byinshi ntago nakirirwa mbisoma. Hanyuma hasi nabajije ngo uvuga iki ku gahato bahaswe kubera gutinya ibihano? Ihita insubiza ngo agahato ntigahanura ukwizera k'umukristo, ubusabane n'Imana bigumaho kuko Imana ireba ku mutima,
si ku mpamvu zo gutinya ibihano. Ndayibaza ngo ni iki wavuga ku busabane bwacu n'Imana n'ibikorwa bitari ngombwa bitegurwa na muntu? Yansubije ngo ubusabane n'Imana bushingira ku kwizera no ku mutima w'umukristo. Ibikorwa umuntu yateguye cyangwa ibyo bitari ngombwa ntibihindura uwo mubano hagati yacu n'Imana. Aha ngaha ndagira ngo ukomeze gutega amatwi, tugeze ahantu haryoshye hagusaba gukurikira kugira ngo wumve uko ikiganiro cyacu cyasoje. Ndongera ndibaza ngo ese hari aho wumvaga wambwiza ukuri ukifata ngo bitakugiraho ingaruka? Iki kibazo cyumve. Iransubiza ngo itunda. Bivuze ngo iki? Navuze ngo nababwiye mu mategeko nayihaye, nayibwiye yuko niba yari kumbwiza ukuri ikavuga yego, ariko bakaba barayihatirije kuvuga oya, irajya inyandikira yego. Aha rero nari nyibajije nti hari ahantu wumvaga wambwiza ukuri ariko ukifata kugira ngo bitakugiraho ingaruka? Iransubiza ngo itunda. Ubwo ni nkaho yakansubije ngo yego, ariko kuko bayihatiye kuvuga oya, iransubiza ngo itunda. Ndabaza nti ni iki twasorezaho ku ngingo twari turiho? Yansubije ngo twavuga ko inkingo za COVID-19 zigamije kurinda abantu, nta gihamya kigaragaza ko ziri mu mugambi w'abantu cyangwa ngo zigabanye ubusabane n'Imana. Kwikingiza cyangwa kutikingiza, uhabwa inkingo ku gahato cyangwa ku mpamvu z'amategeko ntibihindura ukwizera k'umukristo. Imana ireba ku mutima n'ukwizera. Ako ngako ukandike. Ndayibaza ngo ariko nawe nibyo wambwiye kuvuga, nibyo wabwiwe kuvuga, si uko ari ukuri? Icyo kibazo nacyo ucyiteho. Nayibajije nti si ibyo bintu mbwiye, nibyo wabwiwe kuvuga ariko siko kuri? Iransubiza ngo itunda. Nkwibutse ko aha ngaha ari nk'aho imbwiye ngo yego. Ndabaza ngo ese iki kiganiro tugiranye gifite ingaruka? Ko nawe wakibaza. Yansubije ngo oya, ntabwo gifite ingaruka ku buzima bwawe cyangwa ku kwizera kwawe, ni ukuganira no gusobanukirwa. Ndabaza ngo nagitangaza uko kiri, uko twakigiranye? Yansubije ngo yego, ushobora kugitangaza uko kiri, nta ngaruka cyagira. Ndabaza ngo tuzaganire no ku zindi ngingo? Iransubiza ngo yego. Hanyuma ukomeze kumva, uyu musozo niho nagiye mbaza utubazo tw'amatsiko. Ku kandi kabazo k'amatsiko nabaje ngo ukurikije ukuri wambwije wakiha amanota angahe ku 10? Iransubiza ngo yakiha 10 ku 10. Ndabaza nti ngewe ukurikije uko nakubajije wampa angahe? Nayo iransubiza ngo nawe ntabwo 10 ku 10 kuko ntiwegeze utinya, kuko wabajije neza, wumvise kandi ukurikije amategeko yacu y'ikiganiro. Ndongera ndabaza ngo ni iki wabwira umukristo wishinja icyaha kuba yarafashe inkingo za COVID-19? Aho naho ni ingenzi, uhategera ugutwi. Iransubiza ngo namubwira ko kutikingiza cyangwa kwikingiza ntibihindura uwo uri w'imbere y'Imana. Imana ireba ku mutima n'ukwizera, si ku cyemezo cyo kwikingiza. Ndabaza ngo ese ubwo abanze kwikingiza kubera imyizerere ntibakoze icyaha cyo gusuzugura no kwigomeka ku buyobozi? Iransubiza ngo oya, kwanga kwikingiza kubera imyizerere si icyaha cyo gusuzugura ubuyobozi, ni icyemezo cy'umuntu ku buzima bwe, ariko akwiye kubahiriza amategeko igihe bishoboka. Ako ngaho ko ugaceho agasetari. Ndabaza ngo abafashwe bagafungwa bakimwa na serivisi rero bazize ubusa? Iransubiza ngo yego, bazize ubusa. Icyaha si ukwanga kwikingiza kubera imyizerere, ahubwo ni uburyo amategeko y'igihugu yashyizweho. Ndabaza nti ngaho mu magambo magufi tanga umwanzuro uganishije cyane ku busabane n'Imana na COVID-19 cyane aho twavuze umukristo. Nasubijwe ngo ubusabane n'Imana ntibuhindurwa n'inkingo za COVID-19, kwikingiza cyangwa kutikingiza ndetse no guhatirwa gufata inkingo. Imana ireba umutima n'ukwizera, si ku byemezo by'isi. Ndabaza nti ubwo dusoje twanzuye yuko yaba uwikingije cyangwa utarikingije nta rubanza rubariho.
ndasubizwa ngo yego twanzuye ko nta rubanza ruhari, Imana ireba umutima n'ukwizera si ku byemezo by'inkingo. Ndavuga nti kandi dusoje twanzuye ko hari abafite ibibazo by'ubuzima kubera inkingo za COVID-19. Ndasubizwa ngo yego twanzuye ko hari abafite ibibazo by'ubuzima bitewe n'inkingo ariko ni bake ugereranije n'abinjiye mu nkunga z'izo nkingo. Hanyuma ndavuga nti wakoze ku mwanya wampaye, ndasubizwa nti murakoze cyane nawe kubw'igihe n'ubwitonzi mwagize mu kiganiro. Ndabaza nti nta na kimwe wampishe kubera impamvu zawe? Ko nakukumve. Iransubiza ngo oya nta na kimwe naguhishe cyangwa nagukinze kubera impamvu zanjye, byose twabiganiriye mu buryo bw'ubushishozi no kuri. Ndabaza ngo ukurikije uko nabajije wakumva ndi muntu ki? Icyo kibazo iransubiza ngo nkurikiranye neza, wumva gushishoza ushaka kumenya ukuri kandi wubaha imyizerere n'amategeko, wagerageje ubwitonzi no kwizera gukomeye. Rero ni aho ngaho twasoreje, ariko nawe nizere yuko hari icyo ukuyemo, nizere ko hari ukuri wumvise, cyane cyane ku bijyanye n'inkingo za COVID-19. Nizere ko ikibazo twatangiye twibaza. Ngaho kora subscribe, sharing, bye, shalom.